sokana likhuluma indaba ukuthi kwenzekile ngonyaka thile lathi lingafumana imadlana ethile lakhamba laya emzini ngiyibize ngokuthi khana abantu hayi bayokulinga ukuthi bangakhona ukuthi balobole ngelinye lamalanga na uthi ke nokho saye emzini safika saba nemali esichiyako nokho ihloso bekukuthi siyokulobola kuleyo ndawo leyo isikhathi sikhambile pheze iminyaka sele idlulile ngalesi sikhathi iminyaka emibili sibabantu ke sibhinqa siphelele ukuthi ke singakhe sibuyele ke emzini siyokuqedelela njengayena ke kuthomeni sakhe savela sakhuluma indaba ukuthi sizokuza sizokulobola uthi ke nokho sele ngikufumana ke mina ke ngalesi sikhathi njengesokana ukuthi umuntu lo engithi ngifuna ukumthatha lo kumuntu osonamehlo kumuntu ilihlo lakhe elingaphetsheya komlambo lithi naliqale ngaphetsheya libuyele ngenzasi lithi nalingenzasi libuyele ngaphetsheya kodwa alicede ukuqala kwamambala sure uthi ke ngalesi sikhathi kufike lapho ngithola khona ngokwami ngendlezana nokho ke ngizenzileko uthi ke bengivinjelweke nokuthi ngijidele eduze kwakhe ngalesi sikhathi ngiyabuza ke boba njengoba nakho ngimuntu sengiqunde ukuthi ngingasahlabela phambili nokuthi into yokuthatha lengiyenze lezi nthoro engazisebenzela ngamandla kangaka ngazithatha ngazisako sobantu khamba njani ngazo ngifumana njani yama nolenga isikhathi akasibeki kubona isikhathi singanganazi isana theminyaka emibili pheze iminyaka emibili awu akadlalela udli akakadliwa wabathiswa imali wabathisa zenkomo phelile isikhethu akusikho sithi lobola uhlala nangathana bathi isikhethu siyatsho isikhethu sithi umuntu lotsholwa setelrini naye ukuthi ongiphikisa kukhona kabana ngiphikise ngozombala balibili umfazi umlobola setelrini awulobola umfazi akhamba le ubuthoma uthi komakho ngiyakhona ingisibayini yana isemahlangena isakho naye lo besafuna ubatshengisa bona unenkomo ekhaba ufuna unembuzi nemali na yamuchisa angathanda ukhuluma uthi umkami manje usitshela nje ntombi owabukara kuba ufuna ubakara walobola njenganje seyithini isikhethu asikho lapha songitshela ukuthi ngokwangiso umuntu inkomo wakara kuyo bapha ngiqeda ngobanyana tsokana lami sikhamba kusoma awusuthonya abantu balapha ababusigcala ikhuzezwana akanandluni sengijo noma imunye kahle nguphule embili ngifuthele le ngibeke umnyaka umnyaka lomnengi ngibeke i6 months ngiyehle ukuthi ngizigweme mina ngizibhedule inyanga zabathandathu walotsholo wafumana umuntu wenkamntu napha evala lo Femonrovia uthi wathi uhlala ukrathi inkomo zakho ke ngemana usena inkomo namzana khamba ukuhlala phasi uDwaka rakupha abantu bakwasibanyoni ngiqedile mina